Hadu Hendri Utli ki tim na ka Premier League kilayo Bandung siaka round of 16 ha ka Champion League. Warla ngitip bagi tim na ka Premier League kilong ki baklan borba. Henry tang ha ka round of 16 first leg kila sya penlemno bat yakhat bat kiwai pat ki tim. Ka Arsenal bat ka Newcastle kilomat ya ka jeng yakhat. Katba ka Man City ka Chelsea ka Spurs bat ka Liverpool kilamat ya ka Namrem. Ka Liverpool kelasya penlemno ha ka Galatasaray da iway lanot gol. Lingba ka gol balatep da ulemina ha ka minit ke bahnyew. Ka Galatasaray kadai ka klub ke bayalakai ha ka Super League. Ka badai ka klub ke baklan bor bat ke badang baru ya ka kerdan ke baningkong ha ka ne ka league. Ya ka Chelsea pat lasya penlemno ha ka klub PSG da san la argul. Ka PSG kabadai ka klub bayalakai ha ka Ligue 1 bat ke padang baru mentai ka kerdan ke meningkong ha ka ne ka league. Ya ka Tottenham Hotspur pat lasya penlemno ha ka Atletico Madrid da san la argul. Ya ka Tottenham lasya penlemno ha ka klub bayalakai ha ka La Liga. Ya ka Manchester City pat ke padang baru mentai ka kerdan ke baar ha ka English Premier League. Kalasya penlemno ha ka Real Madrid dalai lanot gol. Watla Kim Don ki star player jong ka Real Madrid. Henry Valverde ulayo bantep hat-trick persya ya ka Man City. Hatu ka Manchester City kadang lan ban comeback lane 1-5 ha ka jingjob ha ka second leg persya ya ka Real Madrid. Na ki Henry tuliki klub na ka Premier League. South tuliki klub kelasya remno Henry tang ar tuliki klub ki pelamat ya ka jing yakhat. Kata kedai ka klub Newcastle United bat ka klub Arsenal. Ka Newcastle United kelayak khajno ha ka jinglakai persya ya ka Barcelona. Bat ka Arsenal kelayak khaj bat ka Bayer Leverkusen. Ka Arsenal kadang don ka jingkerman ban job ha ka second leg. Karba kine ki way pat ki klub kum ka Man City. Kala sibun bakin 1-5 ha ka jingjob ha ka second leg. Te parlok ai ya ka prediction jong pi manu ban job ya ka Champion League menta ka samoy. Tangkat ne ka video kalakut. Ngapawat klet ban like bat subscribe. Kublai sibun.